S kom se ukvarjate? To ni pomembno. Sedaj grem skoraj v penzijo. Kdo ste vi? Pa jaz sem en smešen človek. Nekateri mi celo rečejo, da sem norec. Kaj vam je sedaj pomembno? Meni je vseeno. Sedaj ljudi skoraj nič ne porajtam. Ej, zgledal fuzbol včeraj, ko ga je tam mali Zahovič uvalijo. Pa kje ti živiš, pizda? Nisem gledal fuzbol, ko ga je tam mali Zahovič zabijal. Pač nisem, ne? Kaj, Karo? Kaj pa za to zombi cerkev, si že slišal? Kjero cerkev? Zombi cerkev. Zombi cerkev. Pa to so te tam, izpred parlamenta. Ja, unika trkajo v lonce. Veš, kaj si jaz mislim o tem? Kaj? Jaz mislim, da je to taka ena pač skupina enih takih malih skrajnežev, ki si prizadeva našo cerkev in našo vero in se hoče norca delati iz nas. Pa niso oni nevarni, ne vem, o čem govoriš, no. Pa kaj ti to govoriš? A veš, kdo je tako govoril? Kdo? Komunisti. Komunisti so tako govorili. In kje so se pol usedli? V te glavne vile, v Mercedes Z in pač vse so si vzeli pol, pa so rekli, mi nismo nevarni, mi to ni nevarno, to ni nevarno. No? Pa ne zanimajo njih niti položaje, niti bogatstvo. Lej, mogoče jih ne zanima, ampak veš, kaj jih zanima? Kaj? Folk jih zanima, da dobijo tebe, mene, njega, ker pač taki smo mi, ne? Ene spovleče na to strano, mi gremo za njim, drugi na to strano, pa gremo za njim, ne? Kaj pa ti praviš, prijatelj? Jaz. Ja, ti. Pa, gospoda. Meni je čisto vseeno. Tako je to. A veste, kje je moja mama? Ne vem. Ampak jaz sem se izgubila, a veste, kje je moja mama? Ne vem. Briga me. Poišči kakšnega drugega. Mama! 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 A je to Sirius? Ne. To je ista zvezda, ki si videl tiste noči, ko si se vračal domov. A veš, da se jaz tebe bojim? Zakaj me preziraš?
Bomo vedno krademo ribo, ima zapad. Zapadke, pa to ne vole patke. Ne jede one bombone. To niso bombone, Šta je to? to su samo kamenčići. A ja, kamenčić, Isus. A vidim sad. Zmaga. 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 So they are not young. But maybe they're also not good looking. Zmaga. Some people say a man is made up of mud. A poor man's made of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A man that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. Said Peter, don't you call me cause I can go. Oh, my soul to the company store.